Gicigo kia ubunge kia mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu ni kumwe gwa kuria gutamukagira mbura nyingi na ni kundu kumu kuria urimi uvataraga kio makiria. Aikari mohaga thabari cia kuraya niguo kunyotora mahiu na gutaha mai ma mahuthiro micii-ini. No ururu uria uri migunda-ini ya thikimu ya Rupingas Weru hamwe na ngumo ya uguni uria umanite na thikimu ino nicio iguciririe arimi na arugamiriri a wa wodi kuma kuraya na Embu o kaunti ya Vihiga. Arimi aya mari na muoroto wa guthoma uria mekurima na mone umithio kuma thikimu-ini yao ya Wemilabi Central Bunyore kaunti-ini ya Vihiga. Rupingas Weru irangitwe imwe iria implemented wega muno in Kenya kuvitukira murandi wa Narok. Koguo ni gitumia other counties ira maroka kuonora tuthondekete murandi ucio. Tumekuja tuone vile hao wanatekeleza mradi so that sisi tukienda kwetu Vihiga tuweze kutekeleza mradi yetu ya Wemilabi Central Bunyore Irrigation Project. Mai maria mahuthikaga kurima thikimu-ini ya Rupingas Weru mategetwo kilomita 17 kuma rũĩ-inĩ rwa Rupingas kuria makiria ya family 500 igunikaga na mai ma kunywa hamwe na kurima mimera itiganite urimi uria ugarurite miturire yao. Koguo maumite korasa muno mai mau na riu arimi aria maratumira mai right nao ni arimi igana ria 37 na arimi acio ni mararima magembe, ni mararima nyanya, ni mararima sukuma, ni mararima nginya ndigo na koguo mai mama ni marafata gutethia andu muno. Arimi aria macerete kuma kaunti-ini ya Vihiga moigite ona kwao matiamukagira mbura nyingi o ta gicigo kia ubunge kia mbere ya muhuro na gutire kungi mangithoma githomo kia urimi mwega uria ukomahotithia kuona umithio na ruam. Koguo arimi a kuma Vihiga maukite kuona uria nao mangikanda kutumira mai mao tondu mai irrigation yao irambiriria ikinyite gatagati nigetha mone kana manyita mai magafata kumatumira atia kana magatumira ugo marona kuko Embu magitumika. Sisi tunapanda vitu mingi lakini tunataka tufanye ile variety ili tuweze kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Ndiposa tumekuja hapa ili tuweze kusoma vile mmemanage hiyo scheme yenu na sisi tupeleke hizo ideas kwa wale wakulima wetu. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba yale ambayo yanafanyika sehemu hii ya Embu pia yanaweza kutekelezwa hizo sehemu zetu za Vihiga. Mawita ni mekuhibiria urimi wa gutukania mimera itiganite ta uria kurarimwo thikimu-ini ya Rupingas Weru makiria mboga cia kinduire iria iretiria ugaruruku wa riera. So tungependa wakati ule kuna kiangaza wakulima wetu waweze kupanda hizo vegetables ili waweze kusupply wakiweza kupata pesa kutoka kwa hiyo ukulima. Tuko na managu, tuko na kunde, tuko na mito, tuko na murere, saga, kanzira, sebebe, hizo ndio local vegetables ambazo tunataka kukuza. Thikimu ya Rupingas Weru yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2020. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.